Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kankunaka kunataqmi kankichik. Kushpapish ama chaymanta kankunapak shunkupi llakirinkichikchu. Chashna ruraqpimi kankunata mandak Dioska kankunataka tukuy ima ruranapipish bendicianga. Son paso imanalla huyak Dios bendeciachun pagi kay tiempo tachikan chiskamanta y a Dios pakshimi manta rikushpa yachashpa katingapaj. Kayachaykunapika rikushpa shamushkanchikmi ñukanchikka allitik sumaq kawsayta charitukushkata. Chaypajka kallaripika nikurkanchikmi y a Diosta mashkana kanchik. Y a Diosta kallaripi churana kanchik ñukanchik kawsaypi. Nikurkanchikmi ñukanchikka sirvinata yachana kanchik. Y a Dios kikinman ñukaman kushka shuk misión shuk tarea chayta rurana kanchik, chayta paktachina kanchik, perdonanata yachana kanchik. Shinallatak ñawpa programa pika rimarkanchikmi ñukanchikka mana atichina, mana sakirina kashkamanta, katirana kashkamanta. Kunanka rikushun ñukanchikka mana mitsakuna kana kashkata. Allitik sumaq kawsayta charitukunchikmi kunata yachaq harikuna warmikuna kashpa. Kikinkuna kaninkichik chari kunanka ñami kullkimanta rimagrin. Mana kullki hawalla rimasunchu, ama sustarichikchu. Kunanka kikinkunaman parlashanini Segunda de Reyes capítulo 4 pi parlakun shuk mana misa warmimanta. Mana misa kashkamanta paypaj kawsipi imalla allikunata chaskishkata rikushun. Kay warmimi shuk charik warmi karka. Shuk punllami kay warmika. Convidarka kay profeta Eliseo paypaj wasiman visitachun. Kararka chayhipami paypaj kusaman willarka. Eliseoka ya Diospaj runa kashkata. Chaymi yurirkakuna paykunapaj wasimun shamuchun shuk cuartota allichinata. Chaypimi tukuyta churarka chay profeta paypaj wasimun shamuytukuchun. Kay warmimi mana wawata charirka, shinallatik paypaj kusaka ña yuyaqmi karka. Chaymantami paykunaka shuk milagromanta wawata charinamun chayrikakuna, shinallatik kay wawaka wañurkami. Diospaj runa Eliseoka wawa wañushkatami hapirka. Chaypaj washaka warmita kayarka, Eliseoka kawsaq wawatami tigrachirka. Kutin uni watakuna hipaka mana yachanchik mashna watakunapi y a Diospaj runa Eliseoka tupan kay warmiwan imandan
kay pueblo manta lluqshi mandak Diosmi kay llaqtapika yarikayta kachagrin ima mana tiyagrinchu chaymi kay warmika paypak familiandik shukti llaqtamun rirka yariki pasaqpimi tigrarkakuna tigranapaqqa shuktikunami paypak allpata wasita duñuyashkakuna karka chaypimi chay hatun mandaktaka nin tukuy paypak imalla kashkata chay punllakama paypak allpapi wasipi mashnata ganashkatapish tigrachichunmi mandan kay parlashkata asayachishkani shinapish kikinkuna rizay tukungichik Segunda de Reyes capítulo 4 pi kayta kallarishpa parlakun shinashpaka kunanka convidanimi rikungapaq kay warmi mana misa kashkamantaka imalla allikunatatik paypak kawsaypi chaskirka kallaripika mana misa kanaka pungukunata paskaqshinami kan kikinpish ñukapish mana mitsakuna kashpa ñukanchik huchullapi kaqkunawan ñukanchik muyundikpi kaqkunawan mana mitsakuna kaqpika pungukuna paskarik shinami kanga y kaytaka ñukanchik wasiukupimi kallarina kanchik kikin ñuka mana mitsakuna kanchik ñukanchik tiempota ñukanchik ima yachashkawan ayudaqpi ñukanchik charishkakunawan shuktikunata ayudaqpika pungukunaka paskarik shinami kanga chaytami kaypika parlan ninmi kay profeta Eliseoka kay warmipaq wasimun shamuq kashkata payka mana misa kashkamanta kallaripika convidarkami mikunaman chaypaq washaka shuk cuartota allichirka chayman shamuytukuchun chaypi samaritukuchun profeta Eliseo chaymi kay warmika profeta Eliseopaqman huchuyaytukurka mana tukuykunachu profeta Eliseopaqmanka huchuyaytukurka paypaq ladollapi kaytukurka shuk kutin kashna parlan chay Israel llaqtata hatun mandaq Jorammi mashkashka y Diospaq ayudata mashkashka profeta Eliseo ayudachun chaymi kay profeta Eliseota rikungapaq rirka kutin profeta Eliseo kanirkami ñukaqa kawan imata mana rikunata charinichu kantaka ñukaqa mana rikushaninichu nirka chaytami rimakurka chay hatun mandaqta profeta Eliseoka mana rikukurkachu payka hatun mandaq kashkata payka shuk cargota charishkata kay hatun mandaqka millay kashka mana alli shunqu kashka chaymantami profeta Eliseoka payta mana rikushanishka chashnakaqpipish kutin kay warmika pay mana mitsa kashkamantaka payman tiempota kurka payta ayudashanirka paypaq wasimun yaykurka paypaq wasipi karka Proverbios 18:16 pinin imallawanpish rikpika pungutaka paskanllami mandaqkunapaqmanpish hawalla yaykuchinllami mana mitsa kanaka pungukunata paskaqshinami kan mayqanwanpish ñukanchik rimay tukungapaq parlay tukungapaq katikpika rikuytukunchik mana mitsa kanaka mana huyipaqta ñukanchikman kun kay warmi mana mitsa kashkaka Eliseopaq shunqumanmi chayarka chaymantami payta sirvi Jesitaka nin imatatik paypaqqa ruaytukunchik payka ñukanchikta ayudanmi kutin ñukanchikqa imatati ruashun paymanka nin rikukurkanchik mana mitsa kanaka pungukunata paskaq kashkata mana chayllata ruanchu shinallatak mana mitsa kanaka shuktikkuna imallatapish ñukanchikpaq rurachunmi ayudan yuyita kun ñukanchik wasiukupi kallarishpa nishunchari ñukanchik warmikunawan mana mitsakuna kaqpika ñukanchik warmikunaka allichirishkami kanga ningapaq imatatik kikinpaq ruaytukuni imapitik ayudaytukuni chaytami rikuytukushun ñukanchik wasiukullapitik kikin ñuka mana mitsakuna kaqpika Proverbios 22:9 pinin llakishpatik waqchaman karaqmanka allikunatami kunga mana mitsa gentikunaka shuk bendiciashka kawsaytami charinga y Diospaq mana huyipaqtapish huyashkatami charishun shinallatik shuktiikunapish huyanga llakinga imata ruashun ningakunami ñukanchikta ayudangapaq ñukanchik mana mitsakuna kaqpika kaypika Dios imanishkata willaq profeta minin imatatik chay warmipaqqa ruraytukunchik mana kanchu mayqanpaqpish mana kanchu mayqan gentikunapaqpish ashtawanpish paywan mana mitsa kaqpaqmi rimakun tapukun imatatik rurashun nishpa shinallatik katikpika mana mitsa kanaka ñukanchik imawan kushi kanatami apamun rikunchik kay warmika shuk hatun necesidadtami charirka shinakaqpipish rikunchik kay warmika imatatik nirka ñukaqa kay pueblo chawpipimi kawsani nikurkami ñukaqa paqtatami charini ima mana illanchu ñukaqa kushimi kani pagininimi ya Dios ñukata bendiciashkamanta ninmi yachankichikchu kunata yachaq qarikuna warmikunaka kushimi kan paykunaman ya Dios bendiciashkawan kunata yachana mana mitsa kanaka kanpaq kawsayman ñuka kawsaymanmi kushikuyta apamunga kutin ñukanchik mana kunata yachaqkuna kashpaka ashtawanka yuyakunchikmi imatik illan ñukapaq mana kayta charini kay illanka ñuka vecinoka ña wasichinka ñuka vecinoka ña mushuq carruta rantinka ñukapaqqa paya carruka
chaykunatami susarikungi, chimbapurakunguimi, mana kushichukangi Dios kanman bendiciashkawan, imamanta kanlla ashtawan charinata munakushkamanta yuyakushkamanta. Chasnakakpipish ñukanchik mana misa kawsayta charishpaka ñukanchikka mana yuyarikunchikchu ñukanchikpak ima illashkapi. Ashtawanpish yuyakunchikmi imashinatik shuktikkunata bendiciasha, imashinatik shuktikkunata ayudasha, chaytami yuyakunchik. Yuyakunchikmi ñuka tiempotaka imashinatik ocupasha shuktikkunata ayudankapak. Ñuka imata runata yachani, chaywanka imalatik ayudasha shuktikkunata. Chinallatik ñuka charini recursos, chaykunawanka imashinatik bendiciasha shuktikkunata. Chaytami yuyakunkuna, mana mitsa harikuna warmikunaka. Chaymantami paykunaka kushi kankuna, mana sustarikunkuna paykunapak ima illashkata. Y kaytami nikun Diospak shimipi, 2 de Corintios capítulo 8 verso 2pi. Paykunaka fiñaqkuna yallatik llakichikuqpipish, hatunta kushikurkakunallami. Imata mana charishpapish, mana llakishpa achkata kurkakunallami. Rimakunmi kaypi shuk congregación, achka necesidadta charirka. Waqcha gentekuna karka. Chasnapish rikunchik imata tinin, paykunaka kushimi karka, paykunapak achka necesidad tiyakpipish, paykuna waqchakuna kashpapish, paykunaka mana quejarikurkachu, mana paykunaka nikurkachu ñukanchikpipish ishanka, ñukanchikka mana charinchikka, waqchakuna kanchikka imashinatik kushun, mana nikurkachu. Imamanta paykunaka mana misakuna kashkamanta, paykunaka mana rikukurkachu paykunapak waqcha kayta, paykunaka mana nikurkachu ñukanchikpak illanka, ñukanchikpish mana charinchikka. Ashtawanpish kaypi rikuytukunchik kushikushpa kurkakuna. Waqchakuna kashpapish shuktikkunata bendicianata yuyarka. Chaymantami paykunaka kushikarka. Kikinpish ñukapish, ñukanchik kawsaywan shuktikkunata bendicianapi yuyayta churakpika, chayka ñukanchik kawsaymanka kushikuytami hundachinga, kushikuytami apamunga. Kanka achka kullkita charitukungi, shuktikkunata yalli charitukungi, chasnakakpipish kanka waqchami kangi, chasnakakpipish kanka mana kushichu kangi. Chika kanka ashtawan charinallata yurikushkamanta. Ashtawan ñukanini, ashtawan ñukapanini, chaymantami kanka mana kushi kangi ashtawan waqcha kawsayta charingi. Kutin kikinka mana achkata charishpapish, kushi kawsayta charitukunkimi. Imamanta shuktikkunapi yuyakushkamanta. Mana achkata charishpapish, kutin kikinka yuyakunkimi mayjanta convidanata fideo sopitallatapish karangapaj. Katikpika mana mitsa kanaka ñukanchik yuykunapimi alli yachinga. Kay parlashkapika rikunchikmi, kay sunamita warmipaka apamunmi, paypak cuerpopi alliyayta nitukunchik. Kay warmika imata mana mañarkachu, tukuy allimi nirka. Chasnakakpipish profeta Eliseuta sirvi hiesi runami nin, kay warmika mana wawata charitukunchu. Chaymi profeta Eliseo kanin kay warmitaka, shamuq wata kay punllakunallatikmi kambak rigrapika shuk wawatami markashkakanki nin. Rikuychik imatami kay warmika nin, ama chansata ñukata rawaychu nishpami nin. Kaywanka nikurkami chaytaka ama rimapaychu. Chayka ñukata nanachinmi, chayka ñukata chukrichinmi, chika ñukaka ñamana chichu sakiritukunika, ñuka kusapish ñamari yuyik nirkami. Chaymantami nirka ama chansata ruraychu, chay hawaka ama rimaychu. Chasnakakpipish ñukanchikka yachanchikmi mana mitsakuna kakpika Dioska tukuy ñukanchik kawsaytami rikun alli yachingapak nishpa. Diosmi shuk milagrota ruran. Chaymantami katik watapajka kay profeta Eliseo nishka shinallatik kay warmika paypak rigrapika shuk wawata charirka. Mana mitsakana kunata yachanaka fukuchik shinami kan imatapish. Deuteronomio capítulo 15 verso 10 penin, kankunaka kunatakmi kangichik. Kushpapish ama chaymanta kankunapak shungupi llakiringichikchu. Chasna rurakpimi, kankunata mandak Dioska kankunataka tukuy ima ruranakunapipish bendicianga. Masnakunatik bendiciashka kawsayta charinata munanchik. Chasnakakpipish chayka imashinatik paktanga. Kikin ñuka mana mitsakunakakpi. Kikin ñuka kunata yachakpi. Kikin ñuka shuktikkunata ayudangapak kashpanata yachakpi. Chasnallatik mana mitsakanaka ñukanchikta charirangami ñawpanwan katichun. Mana kacharingachu ima llakikuna ima problemakuna shamuqpipish. Rikunchikmi kay sunamita warmi mana mitsa kashkamantaka profeta Eliseo puk shungumanmi chayarka nitukunchik. Chaymantami Dios bendiciarka, chaymantami chichu sakirirka, chaymantami shuk wawata charirka. Watakuna pasakpika rikunchikmi kay wawaka paypak yayawanmi chagrapi karka. Ñapish umata nanachirka y chaymantaka mamapakman tigrachishpa kacharka, mamapak rigrapi wañurka. Chaymantami kay sunamita warmika Eliseota mashkanamun rirka.
pay shamuspa Diosta mañakpika kay wawaka kutinmi kawsarirka. Rikunchikmi kaypika y a Dios shuk milagro rurarka kay sunamita pa warmipi. Kaymi karka shukti milagro. Kay wawami wacharirka shuk milagro manta. Kay warmi mana wachay tukurka, mana wawata charay tukurka. Dios milagro rurarka kay wawa wacharirka. Kutin kaypika rikunchik shukti milagro. Kay wawa wañushka karka kutin y a Dios kawsachirka. Y a Dios kashamunmi kikinpak ñukapak kawsipi milagro rurangapak. Shinakajpipish chaytaka paktay tukunchimi kikin ñuka mana mitsakuna kanata yachashpa. Kikin ñuka kunata yachakpika y a Dios ñukanchik kawsipi milagros ruitukungami. Chinratij katikpika rikuitukunchikmi ñukanchiktaka ayudangami mana mitsakanaka entendichun tiempo kunata. Y a Dios atinmi ñukanchikman karikuchinga hipapunlla kayapunlla ima tukuna kashkata. Ñapish profeta Eliseo shamurka y nin kay warmitaka hatari kampish y tukuy kambak familia kaymanta lluksishpa richi. Kay llaqtapika kanchis watakunatami yarikay tiyagri ima mana tiyangachu chaymanta shukti lugarkunapi kawsagrichik nishpami kachan. Ñukanchik kunata yachakpika y a Diosmi ñukanchiktaka favorecinga y a Diosmi ñukanchikmanka rikuchinga imata runata. Kanchis watakuna hipami paykunapak llaqtaman kutin tigran. Kallarirka tamyanata, kallarirka ña cosichanata, chaypimi kutin ña paypak llaqtaman tigrarkakuna. Shinakajpipish paykuna tigranapakka wakin hintikunami paykunapak wasita, paykunapak ashpakunata hapishpa dueñuyashpa tiyarishkakuna karka. Mana lluksishun nirkakunachu. Chaymantami kay warmika hatun mandawan rimanaman rin. Chaypika mana hawalla kashkamansanay hintikuna hatun mandawan rimangapak nishpa. Chay ratumi profeta Eliseopak sirviq yesi chay hatun mandawan rimakushka. Paymi parlashka y a Dios imalla allikunata rushkata. Mansarinakunata, milagroskunata rushkatami parlakushka. Kutin chaypimi parlakushka imashina chay wawata kawsachishkata. Ñapish Eliseota sirviqka washamun rikushpaka chay sunamita warmi paypak wawan kaqta rikurka. Kutin chaypimi chay rato hatun mandaqmanka nin riki chaypimi warmika. Chaypimi chay kawsariq wawaka nishpa nirka. Chaypimi shayakun nirka. Chaypimi chay hatun mandaqka shinakaqpika pushami parlashapaywan nirka. Chaypimi kay sunamita warmika imashina kutin kawsarishkata parlarka. Chaypimi hatun mandaqka rikukurka chay wawataka. Chaypak washami paypak ministishkata parlarka. Chaypak washami hatun mandaqka shuk paypak trabajata kacharka kayta nishpa. Tukuy paykunapak imalla kashkata tigrachichun y astawan paykuna chay watakunapi kawsashpa, tarpushpa imalla ganashkatapish pagachun nishpa mandarka. Tukuy kaymi karka mana mitsa kashkamanta. Imatatik Proverbios 11:25 penin shuktajkunapak allita ruraqkunaka chariyankunami, shuktajkunaman karaqkunaka paykunapish chaskinkunami. Mashnakunatik tukuypi ñawpawan paqtasuningichik. Mashnakunatik kutinllatik animachishka kasuningichik kawsaypi. Chaypaqka ñukanchikka kunata yachaqkunami kanakanchik. Ñanishkashina mana kanchu kullkisha. Ñukanchik tiempo, ñukanchik imata yachashkawan shuktikunata ayuditukunchik bendecitukunchikmi. Chinallatik cosas materiales wanpish. Kikinman ñukaman mana mitsa kanaka balik kaytami apamun. Ñukanchiktaka balichinkakunami kikin ñuka kunata yachakpika. Ninmi kay parlashkapika kay sunamita warmika maybalik kashkat. Mana maybalik chukarka payka achkata charishkamanta, mana kashpaka shuk hatun carguta charishkamanta. Yachangichikshu imamanta? Ashtawanka maybalikmi karka kay warmika kunata yachashkamanta. Mana mitsa kashkamanta. Kay warmika kunata bendicianatami yacharka mana Eliseo llaman. Mana payllatachu bendiciq kashka. Vecinokunawan, mashnalla ministiqkunawan, paypaq trabajaqkunaman, paypaq kusawanpishmi mana mitsa kashka. Chaymantami kay warmitaka nin maybalik warmimi karka. Kanpish ñukapish baliqkuna kashun nishpa. Hintikuna allinishka kashun nishpaka bendiciaqkuna kunata yachaqkunami kanakanchik. Isaías 32:8 pinin ashtawanpish alli runaka allita ruranatami yuyarin. Payka allita rurashkamantami allinishka kanga. Kikin ñuka allinishka qarikuna allinishka warmikuna kay tukunchik shuktiqkunapak allikunata runata yachashpa. Shuktiqkunata bendiciashkamanta. Chaymantami allinishka kangi, chaymantami kuyashka kangi. Shinakaqpika mana mitsasukana kangi kambaq tiempowan kan imata yachashkawan, ima yuykunawan, ima charishkakunawanpish. Kunanka achkakuna mana yuyanchikchu kunataka, mana nikunchikchu tukuyta kunakashkata. Jesuska shukllatami nirka, tukuy imalla charishkata hatuy, chaytaka waqchakunamunkuy, chaymantaka ñukata kati nirka. Chaymi karka shuk paypaq kullkipi watarishka shina, mana kacharisha nirka.
Mana misa kanaka, mana kanchu achka kushkita charikkunapaqlla, mana paykunapaqllachu. Mana misa kanaka, kunata yachanaka tukuykunapaqmi. Kanpish ñukapish yachanami kanchik mana misa kanata kunata yachanata. Shinapish mana pichilla ashallata ashitawan kunata yachashun. Achkakunami charinchik shuk kawsay wichkashkashina, kichkilla kawsaytashina micharinchik. Ñukanchikka mitsa kanata yuyanchik, ñukanchiklla charirakunchik, mana kacharishun ninchik imata. Ñukanchik wawata familiata mercadoman pushanchik, chaypiqa kutin yakuta mañashpakunchik. Diospaksimi Bibliapika rimakunmi ñukanchikka kichkilla shina kawsayta charinchikmi pichillata kunata yachashpa, ashallata kunata yachashpa. San Mateo librupimi parlan kimsa shina runakunamanta. Paykunamanmi mingashpa sakirka dueño, ashakushkita sakirka paykunaman. Paykuna trabajachun, negociota rurachun. Che amo tigranapaqqa kallari runaka chawpiwan ganashka karka. Kati runapish chasnallatik chawpiwan ganashka karka. Kutin kati runa shamushpaka yuyichik imatami nin. Payka pambashkami karka. Chayta kutin llukshichirka, chayllatim apamurka. Payka mana suwarkachu, payka mana suwachu karka. Masnata chaskishkallatatami tigrachin. Kutin Dioska mana ninchu, kay runaka kashkatati ruragmi. Kay shukta chaskik runa shamushpaka kayta chayta rimari. Rikuychik imaleatik manda Jesuska kutichin. Manaji millay sirviknin. Kaymantaka wakana kirukuna kanirinami nishpanin. Mana rimakunchu mitsa kashkata. Hasta untika rimakunmi payka imata mana ruskata. Pichillata ashallata kushkata nitukunchi. Imatatik kay runaka rurarka. Kushkita chaskirka, pambarka, wakichirka, chaymantaka chayllatatik tigrachirka. Pichillata ashallata rurarka. Mana kayshu ishkikunashina trabajarka mirachirka. Kichkillapi ashallapi yuyanaka manchaytami apamun. Kawsanchikmi nishpa kayka mana paktangachu. Kutinkunata yachashpaka mana asustarikunchikchu paktanga mana paktanga. Chika ñukanchik Dioska ima milagrota ruytukunmi. Chika ñukanchik Dioska tukuy horasmi milagrota runata yachan. Mana yachanichu imashina. Chasna kajpipish Diosmi imashina runataka paymi mingitukun paymi yachan. Ashallapi kichkillapi yuyanaka pandarikunatami apamun. Shuk yaya, shuk estudiante, shuk trabajador mana alli trabajajka imatitukunga. Payka ashallata ruran. Payka ningami ñukamun kayllata pagashkallata rurasha. Chayuywanka pichillata ashallata ruran. Chayuywanka shuk alli yaya, shuk alli estudiante, shuk alli trabajadorka mana kangachu. Shinallatik pichillapi ashallapi yuyanaka wakcha kawsaymanmi ñukanchiktaka apanga. Tukuripika chay gentikunataka llakichingami. Mana shuk shuwa ashtawanpish pay kikinllatik. Tukuripika chay runataka pichillata ashallata rurashkamantaka chay runataka llakichirkami. Mana karkachu shuwa payka pichillata ashallata rurarka. Kikinka nitukunki chika ñukamanka pichillata paganka. Tapuni kikinchik pichillatapish rurashkankichu. Ñukanchikka mana chay pichillata ruranashukanchik. Ashitawan runakanchik. Tukuripika kunata yachashun mana kashpaka misakuna kashun. Chaytaka kan ñukami agllanchik. San Lucas 6:35 pinin ashtawanpish kankunaka fiñaqkunata huyashpa allita ruraychik. Ama imatapish chaymanta tigra hapina yuyillawan ruraychikchu. Chasna rurashpami kankunaka hatun chaskinata charinkichik. Shinallataq hawapacha Diospa wawakunata kashkatami rikuchinkichik. Payllamari mana pagi niqkunawanpish millaykunawanpish alli. Pichillata kushpaka pichillatata michaskisha. Ashitawan llashaqta kushpaka ashitawan llashaqta michaskishun. Chaytaka kan ñukami agllashpa yurinchik. Segunda de Corintios 9:11 pinin kankunata Dios chasna chariyachikpimi pi llakipi kaqpipish makita kacharishpa karay tukunkichik. Kankuna kachashkata ñukanchik makimanta chaskikkunaka Tayta Diostamari kankunamanta pagi ninkakuna. Ñukanchikkunata yachashkaka Diosta paginichunmi ayudan. Kanpish ñukapish mana mitsakuna kashpaka shuktikkunapaq kawsaypika Diosta adorachunmi pushakunchik. Shuktikkunami Diosta adoranga, Diosta allininga kan ñuka mana mitsakuna kashkamanta. Chasna kaqpipish chayka ñukanchik chayshina kawsanami kanakan. Ñukanchikka tukuy tiempumi mana mitsakuna kanakanchik. Ñukanchik shimiwan, ñukanchik ima rurashkawan, rimashkakunawan, ima charishkakunatapish bendiciashpa. Ñukanchikka bendicia gentikuna kashun. Chaypaqmi Dios bendiciashka shuktikkunata bendiciankapaq. Dioska ñukanchikwanka mana mitsachu. Chaymantami paypaq huyayta rikuchirka. Ñukanchik huchayuqkuna kaqpipish paymi ñukanchikpaq ranti hatun cruzpi wañurka. Ashtawanpish Cristoka ñukanchik huchayuqkuna kaqpiraqmi ñukanchikmanta wañurka. Chaymantami Tayta Dioska ñukanchikta huyaq kashkataka rikuchin. Paymi ñukanchikwanka mana mitsa kan. Chaymantami huyarka. Chaymantami paypaq churita kacharka. Paypaq churimi huyayta rikuchirka. Chaymantami paypaq shuklla churita kurka. Paypaq huyayta rikuchishpa.
Yadiuska mana misachu. Yadiuska kunata miyachan. Shinallatik payka mana phichillata mana asallata kukchukan. Payka hawampi bendiciakmi kan. Chaymi mandak Davidka kutin nin Yadiuska allimi. Shinallatik hatunta llakikmi. Diospakshimi Bibliapimi nikun punllantami Yadiuspa huyayka musuyan shuktiyan ñukanchikpakka. Yadiuska mana phichillata asallata kunchu. Yadiuspakka mana lindi mana mujuntiyanchu. Punllantami ñukanchik rikcharinchik y punllanta charinchik Diospa huyayta kanpak ñukapak. Mushuk mana huyipakta huyayta charinchik ñukanchikpak. Yadiusmi tukuyta ruran ñukanchik hawapika allikuna tamyachun. Mana millikuna mana allikunataka. Ñukanchik millikuna kakpipish Yadiuska bendicianmi. Payka mana mitza Dios kashkamanta. Huyak Dios, llakik Dios, alli Dios kashkamanta. Chaymantami Yadiuska kampish ñukapish paysina kachun munan. Yadiuspakshimi Bibliapika ninmi tukuykunami huchallishkanchik. Tukuykunami pandarishkanchik. Tukuykunami Yadiuspa huyayta mana chaskina karkanchik. Tukuykunami Yadiuspak mana huyipaktapish huyashkamanta urmashkanchik. Nipi ñukanchikllatik mashna esfuerzo ruashun, mashna religioso kashun, kay chay ruytukunchik, kay chayta paktaytukunchik, mana paktaytukushunchu. Dios munashka shina hucha illak kawsaymanka, mana pudishunchu. Chashna kakpipish, paypa huyipimi shamurka, kutin ñukanchik mana pudishkata paykurka, pay rurarka. Paymi kashkata rurarka ñukanchikpak randi Jesucristopi. Jesucristomi tukuyta rurarka, chaymantami ñukanchikka kashkata rurajkuna shina kanchik Yadiuspa ñawpakpi. Cristo Jesús ñukanchikpak randi tukuyta rurashkamanta. Imatati ñukanchikka kunanka ruytukunchik, Yadiuspak ñawpakpi nitukunchik, kanllami tukuyta ruytukunki. Kanpak churi Jesucristomi tukuyta ñukapak rurarka. Chayta krini, Dios solo pagi nishpami kawsana kanchik. Kanpak churi Jesucristomi ñukapak randi tukuyta rurarka nitukunchik. Y chayta amati kungarishun. Dios bendeciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.